Hey guys, joton an blog night na dipor kaham joton hambai maro an blog night na subscribe khala di comment khala di dipor kaham joton taba ang edc thang nai tungu edc ga anand mela sole tungu kha part dog kisa habnai engka nai ton ang taba nog ni ong kha gai taba ganda rong kha yang kha kheto sini yani kheto rok ba nok tong yang hi engka asuk amkha loga ya asuk jak boto je furun bono an bolo ko nukbai ne bono sini bai kana joton no asuk sini yang ya boni bumung ka jeng haiding mani ka motari haiding go boni bumung asam ka Salman Khan boni bumung ga bo kisa tini edc paro nuya ko puai sepan hoy edc paro haru na kisa bono engka nai tan soya ka dei tabo gari phanyai yang tei itu sai thana ni ga tabo kan bazar sampai ke tingkat asal kene edisi lama apa itu tabok mana paro supaya nanya tapi edisi para HP ka ke joto nada jaro edisi par ni khum kaham tongo te kaham ya no tongo lama kaham sing tabo guri lai tongai go te be kaham no kan nai tan soya kare tabo yang good light tongai mane kaham jaga pumugan tebo yang gulab jaga sokai ka ge yang la sokai ba tabo ge yang tebo pumai kaham ga nai tombe tabo yak sikon sa jaga ragot khade yak sokai tayang teka sa zobat buluk hasil tama yo naiti hai guys naiti tabok yang zobat buluk baca yang tanok kaham pan dan bawang sibong dan pagi tunggu no naik tangga saya kare ya te kaham penuh tunggu no naik tangga saya kare payah sana jadi yang awak sinari besar naik tangga tong awak sinari kaham siapa asal kena naik jaga tunggu sini nunggu katong toka sekarang naik tangga guys ane blog yang wajib guys tunggu serai dok kakek yang te besar angka naik di sini kaham ka blok kayak mana kasih seperti kaham kan naik trong badan blok kaham kan dokter ini tentang edisi paro pajak